Akan ni ke video ngani kai pi Kumno ban set yo engine oil bling jongka scooty Aeroz. Ngani kai kumju kumbang kai ga scooty Aeroz155. Kabak ni ha kelas video kla ban check nan description hapo. Kla ban use na switch handle left side jong scooty Aeroz. Kla ban use na to reset button ban reset yo engine oil bling. Kla ban on ya scooty ni hangto ajrong pengalaman to dalam ibu oil bubbling. Dapat use to trip 1, trip 2 dengan bapi press to reset button bapi EFP nak kaman. Jurupin wat itu trip bapi EFP dapat press to reset button. If press system dalam press unsabling to dan pipen light sa press dan system hadu pani zero. Kuncu di trip apa toro dek kuncu kembang dek how last. Release and press down saja sulit tang to kalalong